formirali Solunski front, da bi olakšali situaciju na istočnom i zapadnom frontu. Front se prostirao od albanske obale do rijeke Strume. Na Solunskom frontu, pored srpske vojske, bili su još i britanske, francuske, italijanske i ruske snage. U septembru 1916. godine srpska vojska je u žestokim okršajima oslobodila bitan Karmakčalan i pri tome izgubila 30.000 vojnika. Posle te velike bitke na Solunskom frontu se nastupilo zatišje od 1918. godine, jer su saveznici smatrali da je Solunski front sporedan. Srpske vojske na Solunskom frontu pridružili su se Srbiji iz Amerike, Australije, Novog Zelanda, Austro-Ugarske, Crnogorci i drugi slovenski narodi i od njih je formirana Jugoslovenska divizija. 1918. godine na Solunskom frontu je bilo 29 savezničkih divizija, a od toga 7 srpskih. Među srpskim vojnicima borila se kao dobrovoljac i Milunka Savić iz sela Koprivnica kod Raše. Milunka je žena sa najviše ratnih odlikovanja u svetskoj istoriji. Pored srpskih odlikovanja, ona je nosilac francuski, engleski i ruski odlikovanja. Septembra 1918. počela je saveznička ofanziva. August Albert, francuski oficir, je zapisao o početku borbi za proboj Solunskog fronta. Vodi se borba prso u prso, oružje više ne pomaže. Sudbinu ovog dijela fronta rješavaju nož i srce i mačkom. Kraj mojih nogu nađuše se dvojice. Uhvatili se u koštac, pobacili oružje i survavajući se niz nasip planine, kidišu jedan na drugog. Gledam užas, čas je Švabo odozgo hoće da udavi Srbina, čas je Srbin gore pokušavajući da zadavi Švabo. A obojci snažni, škrguću zubima, ne malaksavaju. Sad je na jednom Srbin jači, udara Švabsku glavu o tlo i viče: ovo je moja zemlja, ovo je moja zemlja, upamti. Najzad nalaksao Švaba, više ne može ništa da upamti, čuje se njegov ropac i tu, ispod veternika, završi ratovanje. A srpski vojnik strese prašinju sa odjeće i viknu mi: hajde Francuz naprijed. Slomili smo svaki otpor neprijatelja, a onda krenuli u juriš koji ni jedna sila nije mogla da zaustavi. Vukla nas je neizmerna želja da što pre stignemo u rodni kraj. Sećao se Ivan Filipović, redov Drinske divizije iz Uba. Ta ogromna želja je vodila je vojnike iz pobjede u pobedu, tako da je, po rečima francuskog maršala Deperea,